Како прво да посакам на гостите добар дојде, убав престой во нашиот град, да го прославиме градот како што е замислен во овие моменти нашиот празник 7 септември. Ви посакуваме добар дојде, ви заблагодаруваме за соработката која имаме во иднина која ќе ја правиме. Сакам да заблагодарам исто и на локалната самоуправа, заедно со Советот на општина Кавадарци и на градоначалникот на општина Кавадарци, кој ни возможи да имаме една ваква средба која ќе го промовираме делот на етномузика, на традицијата на нашиот град, на нашата култура, на нашата држава и на вашата држава. Овој фестивал ќе биде големо значење и голема едукација во делот на исто и на учениците, а уствари и на нашите наставници кои ќе промениме различни идеи, визии и мисли што содржат Република Србија и Република Северна Македонија. Захвалjujem na lepim rečima. Jako mi je drago da sam ovde. Već godinama dolazim ovde i prijatelj sam sa Kavadarcima i sa Makedonijom dugo godina. Na početku želim da vas pozdravim i da vas zahvalim što ste nas pozvali. Želim da vam prenesem pozdrave iz lokalne samouprave opštine Kovin, znači prijateljske pozdrave iz Srbije, od bratskog naroda i bratskog grada, koji je zaista u proteklim godinama, znači već od 1995. godine traje ova saradnja, a mi se nadamo da ćemo je i unaprediti, pa u tom pravcu i radimo. Kolega Zlatko je rekao nekoliko reči o onome šta mi hoćemo da uradimo. Ja bih voleo da i kolege, moji novinari, znači, registruju da mi želimo jednu ovakvu saradnju koja će u ovoj formi da bude. Znači, to je festival tradicionalne muzike Srbije i Makedonije, odnosno Kovina i Kavadaraca, koji će poštovati tradiciju makedonskog i srpskog naroda i unapređivati je iz godine u godinu. Nemamo nameru da stanemo u toj priči, želimo da to razvijamo, ali korak po korak. Prvo Kavadarci i Kovin, pa ćemo dalje da idemo sledeći korak, to kad mi dogovorimo sve zajednički. Zahvaljujem na podršci gospodinu Risti Sakalijevu, predsjedniku Soveta, koji je odigrao jednu značajnu ulogu, i Samuilu Kapetanovskom, koji je takođe tu zaista učestvovao, naravno i na podršci gradonačelnika koji je prvi, gospodin Mitko Jančev je to podržao u prvom razgovoru sa mnom za jedan od prethodnih grozdobera, i naravno podrška opštine Kovin i predsjednice opštine Sanje Petrović, i u narednom periodu ćemo mi ovo unaprediti, ali i Zlatko je čovek, kolega Zlatko i ja sam čovek od dela. Prvo da kažemo da uradimo nešto, pa ćemo onda da se hvalimo, onda ćete da vidite sami, pa ne moramo da se hvalimo. Nema potrebe da se hvalimo, neka govore dela. Želim svima još jedan put da vam se zahvalim. Mi ćemo, možda Zlatko nije to napomenuo sad, ali mi ćemo u novembru doći ovde sa jednim promotivnim festivalom, a od sledeće godine nadamo se, znači, verovatno to 14. februara na Svetog Trifuna očekujemo da promovišemo taj festival u punom svetlu ovde u Kavadarcima, a onda simbolički tamo negde oko 29. novembra bivše Jugoslavije simbolički da promovišemo to i u Kovinu. Jako bih želeo da kažem ono što sad neću da kažem, izvinjavam se što tako moram da kažem. Mi ćemo to podići još na jedan viši nivo, ali ostavite da to pričamo na nekoj sledećoj konferenciji, prilikom nekog sledećeg susreta, da učinimo prvo ovaj korak, pa onda ćemo da idemo dalje. Tikveški Grozdobер 2019. Kavadarci. Ovoj septembri na 6. во петок. Trap Station, Tonizen i 2 bona. 7. Сабота, Антонија Гиговска, Јелена Розга, DJ Методи Христов и многу други. 8. Недела, големо карневалско дефиле преку ден, а вечерта настапува Здравко Чолич. Дегустација на вина и вински производи, скара и староградска музика и многу различни забавни случувања за уште една приказна под отворено небо. Ве очекуваме, ваша општина Кавадарци.